okwigenjojeji kumazirebero bishatu kandi kutwire ko bembirwa ba Uganda Wildlife Authority okusyoba kwa serenjojeji ebire yahindura mekindi kintu eruko nerabatura no kubabuzima handi genda Iskazi ribi bijara batakuko kutugambira indijo yagarukayo konkeji yari mu cyekeji nkaba uwate wataho yo kureba twaje kuma ku rwo bw'irobo twatanise n'abataka b'icyekeji cyambuga tu sizubiri Uganda Wildlife Authority shazirimo kugira ejojeji erebe cyo yagaruka mpaka aba uwa bakorise kamera zo mu mwanya ninga za drone hamwe na za grader okugitangatanga okusyoba bajukwasere nyenja kare tureba abo bona abesisiri nayitwara ba imyani yabo twaje barebite bisisikire twabagarra ko kandi tuzakushashura abo bona abemsiri yabo etar mwita karyanema agwatu anza kujya ngo tukita bari mu nema muza government nekwa nekita so nza kureba abo besisire nemutokeza izaraba konka abatari mwitaka ryanema abaturano bagirangwe misiri yabe cwekerezi bwenjojeji no kutamagaraga bo mukabi very happy and excited bwenjojeji tubiri mu gugu umuribuka wanu mpanga parishi abuka tuwe bicweke bibine turisa za muri jya batakabarizire babona mirasizo n'abantu banje no kwinga abo kugira ngo batine masiko nemisiri n'amatungo g'abantu government yari mazima yaturizohereza mwe bari munonga na odebere yashyireho president twarwana amasheja government yatwarenya mishora Enjojeji egarurirwa umurindiro rw'Enyamishori ya Kibare mu district ya Kamwenge and we have successfully immobilized and captured the animal and as we have done it very professionally. The animal is alive. We are monitoring its life parameters and making sure that the animal is alive. Government ntworeka na President Museveni we angeli akamwenge ryena tuyambamaza izima aba TV West n'abandi abanyamakuru bona abatiyambireho kujanja z'amakoraga bakokwe kibasukiho ari cyabacade bazuyiha Enjojeji yabaneremera kirenkumisha 2009 gasha kwa Anthony Twine